Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, insyaallah samina wa antana, ana mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru ana Kiai Haji Muhammad Tubagus Ridwan. Insyaallah dengan izin Allah, ana gandakan rezeki ana, uang ana, biar terus bertambah rezeki dan usaha anak. Allah kasih kemudahan dan kelancaran. Biiznillah qabul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Suratul Fatihah.